Egun on guztioi eta beti bezala ongi etorri gure gobernu kontseiluko erabakien inguruan, zeintzuk izan diren gure erabakien berri entzutera. Gaurko gobernu kontseiluan 4 erabaki hartu ditugu. Bat, enpresei produktu berriak merkaturatzen laguntzeko programa bat onartu dugu. Bigarren, 23 plaza berri, Errenteria, Zumarraga eta Lazkaoko adinekoen egoitzetan. Hirugarren, Bergarako kultur ekipamendu bat ere onartu dugu eta abian jarriko da, eta hortarako udalarekin hitzarmen bat sinatzera goaz. Eta bukatzeko eskualdetako energi planak. Baina, esan bezala, eta segurazki erabaki garrantzitsuna ekonomiarekin lotura duelako, nirekin gaur Ainhoa Aizpuru ekonomiako diputatua daukagu, eta gainera ekonomiaren sustapenari lotuta, esan beharra daukagu gainera, datu on batzuekin gatozela. Gipuzkoan momentu honetan, eta atzo jakin genuen bezala, 39.000 lagun ditugu langabezian, horrek maiatzeko datuekin alderatuz, 1.257 langabetu gutxiago daudela esan nahi du, eta momentu honetan langabezi tasa Gipuzkoan 11% dela. Datu hauek onak dira gure ikuspuntutik, baina horrek ere markatzen digu hemendik aurrera oraindik ere badagoela zer egin, eta ondo dakizuen bezala gainera guretzako sustapen ekonomikoa eta industriaren bultzada berberazkoa dira baita egoera honetatik ateratzeko eta indartuta gainera ateratzeko. Baina honen inguruan eta ekonomiari lotuta, esan bezala, Ainhoa Aizpuru hori emango diot, programa berri honen inguruan berak daukalako zer adierazi. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Dakizuen bezala, Foru Aldundiaren helburu estrategikoetako bat da ekonomiaren susperraldia finkatzea, eta bide horretan, behin eta berriro esango dugu, gure departamentuak, batez ere ekonomia sustapeneko departamentuak, gure enpresa euna, gure industria sarea indartu egin nahi duela, horretarako neurriak hartzen ari gera, eta batez ere lehiakortasunean eta diversifikazio prozesu horretan pausuak eman behar ditugu, guk enpresai lagundu nahi diegu, eta enpresek bide lagun izango gaituzte prozesu horietan. Gipuzkoako enpresa sare hori lehiakorragoa, eta batez ere prozesuan, diversifikazio prozesu horretan, bide lagun izango gaitue. Eta zuzen ere, uste dugu bai enpresek eta bai administrazioak ikerketa, garapena eta berrikuntza prozesu horretan hori sustatzeko esfortzua handi egiten ari dela. Hori ezinbestekoa da, garatzen ari diren proiektu horietan bai kopuru aldetik eta bai kalidade aldetik ikusten ditugu emaitzak onak direla, baina gero produktu horiek merkaturatzeko garaian emaitzak ez dira esperotakoak. Prozesu horretan lagundu nahi dugu, batez ere gaur aurkezten dugun programa berri bada, produktuen merkateratzea, produktu berrien merkaturatzea hau, eta egoera honi aurre egin nahi dio. Laborategian, ikerkuntza zentruan ateratzen den ezagutza hori, merkatura pasatzerakoan produktu eta zerbitzu berri eta erakargarritan bihurtzea. Hori da gure helburua. Decía que las empresas y las administraciones realizan un importante esfuerzo en impulsar las actividades de I+D+I, y si bien el número y la calidad de esos proyectos desarrollados es satisfactoria, nos encontramos y constatamos que luego los resultados en cuanto al lanzamiento de nuevos productos pues no es el esperado. El programa que hoy lanzamos es un programa nuevo que lanza la Diputación de Guipúzcoa, el Departamento de Promoción Económica, y busca hacer frente sobre todo a esta difícil situación, a este salto que supone el producto, el desarrollo que sale del laboratorio, pero que todavía no es apto, digamos, para lanzarlo al mercado. La Diputación destina un total de 700.000 euros en este programa, Innovación de Producto, y sobre todo el objetivo es impulsar la comercialización de nuevos productos por parte de las empresas guipuzcoanas. Los productos que se lancen tienen que tener un carácter innovador
y ese carácter innovador se medirá, se acreditará mediante la acreditación, digamos, de otros programas públicos que hayan recibido en el desarrollo de esos productos, en fases previas. Esaten ari nintzen bezala, ikerketa laborategietan, ikerketa zentru horietan garatzen den teknologia ezagutza hori merkatura eraman nahi dugu, merkatura transferitu nahi dugu, produktu eta zerbitzu berrietan. Eta prozesu horretan askotan gabezi batzuk daudela konturatu gera eta horri aurre egin nahi dio programa berri honek. Gure helburua enpresai laguntzea da, komerzializazio aurreko prototipo piloto fase horietan, eta Foru Aldundiak 700.000 euro bideratuko ditu laguntza berri honekin. Ze aplikazio edo ze aktibidaden lagunduko ditugun, 3 mailatan, 3 nibeletan sailkatu ditugu. Alde batetik son actividades de I+D+I para finalizar el desarrollo de nuevos productos, actividades de I+D+I para industrializar esos productos y para comercializar esos productos. Lehenengoan, produktu berriak garatzen bukatzeko dirulaguntza kontzeptuak, industri diseinua, ingenieritza, prototipoak balidatu eta berriro diseinatzea izan daitezke. Produktuak industrializatzeko garaian industriaren azterketa izan daiteke, ekoizpen bideen garapena, material berriak, tresna molde berriak aztertzea eta horiek martxan jartzea, eta merkaturatzeko garaian batez ere produktu horien patentagarritasuna neurtzea, validazioak, homologazioak, propiedade industriala neurtu eta patentean eskaera hori bermatzea. Azken finean hori da, prozesu kontzeptu horiek lagundu nahi ditugu, batez ere esan dugun bezala produktu berriak merkaturatzeko garaian, eta beti ere produktu berritzaileak izan beharko direnak. Eta nire aldetik hauxe da, guztia. Un nuevo programa de la economía y, como bien sabéis, desde el principio de legislatura para este gobierno foral, economía, promoción económica y política social. Las dos monedas de una misma cara para conseguir ese objetivo principal de esta Diputación, que es el de conseguir un territorio próspero dentro de la Unión Europea en el que menos tasa de desigualdad exista. Ese es nuestro objetivo y por eso, como bien sabéis, planes para la promoción económica y, desde luego, política social. Que nadie quede al margen. Y digo esto porque, ligado también al impulso de la economía, ayer conocimos los últimos datos del paro, que también hemos analizado en el Consejo de Gobiernos, cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo, en el que sitúa el paro en junio en 39.000 personas. Creo que son datos que nos indican que vamos por el buen camino. Hay un descenso de 1.200 personas respecto a los datos de mayo, una bajada, por tanto, del desempleo de un 3,12% y que sitúa la tasa de Guipúzcoa en un 11%. Bueno, nuestro objetivo, como bien sabéis también aquí, es ambicioso. Queremos bajar a un 10% en los próximos meses y para ello, pues tal como decía la diputada Ainhoa, todos los planes, todas las acciones para salir fortalecidos de esta situación de crisis. Eta honekin lotuta eta esan bezala gizarte politikaren inguruan ere, inor bazterrean ez usteko eta dauden beharrei ere erantzun bikaina emateko, hemen ere gaurko diputatu kontseiluan onartu duguna da 23 plaza berri abian jartzea, kasu honetan Errenterian, Zumarragan eta Lazkaoko guneetan. Eta batez ere adineko egoitzei begira. Kasu honetan, Errenterian 4 plaza gehituko dira egoitzan eta 9 eguneko zentroan. Eta horrek esan eduna da, 59.920 euro bideratuko direla aurten 2016an, eta horrek suposatuko duela, kasu honetan, 4 gehi 9 eta dagoeneko 120 plaza dauden egoitza batean.
Zumarragako kasuan, 2 eta 3 graduko mendekotasun duten pertsonei zuzendutako egoitzan 5 plaza berri izango dira. Zentroak ja dagoeneko 156 plaza eskaintzen ditu, beraz hemen ere hobekuntza bat dago, eta Lazkao, Txindoki izeneko adineko egoitzan, 5 plaza ere jarriko ditugu abian eta sortu nahi ditugu. Eta hemen ere aurretik 90 plaza zeuden. Beraz, ikusten zuten bezala, ez bakarrik plazak gehitu, zerbitzua hobetu, eskualdi horien eskariei ere erantzuna ematen diegu, gizarte politiketan ere balio du lurralde oreka, hemen ere ikuspuntu hori ere bermatu egin nahi dugu, eta luatzen dugu gainea, gizarte zerbitzutako mapak finkatzen duen zenbakiei ere aurre egiten diogula. Benetan, bat egiten dugula hor jarritakoari eta betetzen ari garela. Eta hone gainera, esan nahi duna da, zerbitzuen eta prestazioen kalitatea hobetzen jarraitu nahi dugula eta jarraitzen nahi gerala, pertsonain premiai egokitutako zerbitzuak direla, eta bat arretaren ikuspuntutik, eta nola ez, kalitatezko zaintza ere bermatu egin beharra dugula. Decía, por tanto, 23 nuevas plazas en las residencias de Rentería, Zumárraga y Lazkao. En el caso de Rentería se sumarán 4 plazas residenciales y 9 en el centro de día. Se destinarán para hacer frente a esta mejora más de 59.000 euros en este 2016. Y a esto hay que sumar las 120 plazas ya actualmente existentes. En Zumárraga se trata de plazas residenciales para personas con un grado de dependencia 2 y 3. Se van a crear aquí 5 nuevas plazas y donde actualmente ya se está ofreciendo 136. Entendemos, por tanto, que son datos importantes que determinan de una manera importante el equilibrio territorial. En todas las comarcas también son necesarios este tipo de centros, donde de alguna manera se garantice el servicio, un servicio de calidad en cada una de las comarcas, en cada una de las localidades. Y lo que estamos haciendo es simplemente cumplir con lo que ya indica el mapa de servicios sociales del territorio de Gipuzkoa. Bestaldetik, Bergarako kultur ekipamenduari begira, hemen ere hitzarmen bat sinatuko da, hemendik gutxira, Bergarako udalarekin. Errege mintegiko Eliza Zaharraren bergaitze lanak gauzatu nahi ditugu. Kultura eta izaerako estena espazio balioaniztasun berrirako bakasuntan altzariak eta ekipamendua erosteko izango da. Lanen proiektua idazteko eta obra zuzendaritzako gastuak finantzatzeko. 1.107.000 eta 43 euroko diru-laguntza jasoko du kasu honetan udalak. Ulertzen dugu diru importante bat dela, kantitatearen ikuspuntutik, baino beharrezkoa da baita aspaldikan datorren konpromiso bat delako eta hemen ere atasko bat zegoen eta honire irtenbidea bilatzen diogu, ematen diogu kasu honetan. Eskualdetako energia planak, aurreko gobernuan ere ja dagoeneko hitzarmen batzuk onartu genituen, eta kasu honetan Tolosaldea garatzen eta DBGESA garapen agentziarekin sinatuko ditugu hitzarmen horiek. 2016an Tolosaldea eta Debabarrena eskualdetan energia planak sustatzeko planak dira, adostasunak dira, hitzarmenak dira kasu honetan. Bakoitzari 77.500 euroko ekarpen ekonomikoa egingo zaio, eta azkenean, udalen, landa garapeneko agentzien eta herritarren elkarte batzuen laguntzarekin, hainbat ekintza burutzeko, nola ez, energia arloan, eraginkorrak izan gaitzezen danok. Eta hau da, gaur esateko genuena, eta hemendik aurrera, zuen galderei erantzuteko prest. Sin más, no sé si podría comentar en castellano el acuerdo, suscrito con el Ayuntamiento de Vergara para la creación de este espacio.
Es un convenio que vamos a firmar dentro de poco con el Ayuntamiento de Vergara. Fundamentalmente se trata de poner en marcha, de construir un centro policultural en el que, a través de este convenio de más de 1.100.000 euros, lo que se pretende es comprar muebles, equipar, por tanto, ese futuro policultural, para dirigir las obras y para hacer la redacción final del proyecto. Errege Mintegiko Eliza, en ese entorno es donde se quiere construir este nuevo policultural, que entendemos es una demanda que viene de años atrás, que ha sido conflictivo y que finalmente, con un nuevo convenio firmado con el Ayuntamiento de Vergara, en este caso, se va a dar construcción a una demanda en el campo de la cultura muy necesitado en esa comarca. ¿Más preguntas? Pasar el casco. Listo.